Yelak pa laipu moilande nammay salam awangne chadam nang tanyo tuman moilane chaya singa yalak chine karong yung ngawlan atam hakaya penang. ENPO woynyu woy palan President Sapekyu sangtama woyang 28 September 2023 ni Delhi ngoye ENPO tuisau chiang me Home Secretary Ajay Kumar Phala ane Ministry of Home Affairs lan pai tai siang ngolak chine ta ngobong ngawlan idam nang ta bulan khunga hakia ngonang ENPO woy palan ENPO talk team Eastern Nagaland Women Organization ENWO ana Eastern Nagaland Students Federation ENSF iman khung tayang ngonang hayang meetinga teni 30 September 2023 paro baji yikhoma Ajay Kumar Phala chairmanship phangma yalakse ngonang 2010 mawang ENPO tumana yoyo state ya kaise India sokari de yubu ngoyangki hakke yubu de state mai yechia boy alam jaba phahama se janbu tangme Frontier Naga Territory se ibu phalak chine janyangki Frontier Naga Territory phangme Legislative Assembly election seat pautamlak singhaingen lamme yoyoi pachet ngolak ane tuman ENPO area jingne ala secretariat ja establish ne myang lakse yang ngonang hepaka len khan lena tainang habui sarangoye ENPO tumana yubua mandau bengonang ni jaba tauklak se mongham bupai ane adinglak bupai ngoha ENPO hai India sokari ni pame teni bu meeting taisyang ngawlana ane jamling bu video me pongtam lak chingna nganglak moilane meeting taisyanga tumana tai bukie ya oklak chingna ENPO woynyu woy palan chingna yopu me tai dau hau se idamnang 23 September 2023 mon accident me aham kadani ma buchiang me konyak kadalan ane aham kadalan ni ba me mophai chopu yanalak chingna aneo ngoiklak hibang me hakibu yadu sau yemai bu ngai ma a chai ja phai chingmai wang mai me ngawlak ane ngolak chine Konyak Civil Society Organization lan ane Charai Dio District Assam ni chamyang Konyak Union Office Desert Unit me 29 September 2023 ni meeting ya bu ngoyangki hadoba meeting me sobu resolution haka ngoyangki number chame maniki bu accident ane alau yadu sau yemai bu konyak wan kon me hayang asaman kon me ngai ma a awang ne chai ja phai tai ngau yang tuiling lakse soyangki number ni me chai khau me yadu sau yemai bu ngai apoi hadawa cha thai chat mop ne yayalak wongpong se sobu ngoyangki number lim me chai ja phai relation maya ngolak chine organization ni pa me meeting hipak me ngolak chine yangki ane please bu ba me ngoiklak meeting me allow resolution ane allow agendas lan tang mo tai siang ngolak Chai chabai tai sapsa bu ngolak chine akhung ni mebu liyang joint action committee linglak se soyangki ane jam ngolak meeting 10 October 2023 ni ngolak se soyangki hadoba meeting me Konyak Union President KNSK President ane Konyak Students Union President lane woyang meeting ngo bungawlan laibulan moilande chadam nang Manipur Juhewan ane jam myang taibu moilana chaya ngoklak se mongam nang lai nhau nahani tuibu chiang me lai nhau nahalan woyang protest ngai bu me public new halan ma bue ma ya yang ngobung alano chaya ngonang protester lan atam Manipur minister lan nok allow office lan ane chief minister nok nohoi myang tamlak chine ngangbu moilana ngawlan chaya ngonang tikke yok bu ya panjame tini Manipur government ane kadalan sausia ngonang wangyak wangai yesingbe public new halan nyambu ya pan me ngobu ane protester lan government ngau kham ye chai be ti haila bu mo phai chop bu phai ngobu tuman moilane chaya ngonang tau khai laibu moilane Manipur me ane cham chingmai wang mai payok lak chine yopu me yelak pa cham hau se ibu ngawlan chadam nang tenyu bu ngawlan halan mesona laibu moilane menyong panang